Publication of final electoral roll of Putak Perangkiamai Kangni. Pup Kasumari Narentirang Jamuna Star Club Hinpen Saraswati Puja Katalon. Ingdeng Inkoira Troxy di Pupastoret Amai PR Koi Nipai Inkoira Troxy Pen Kecheng. Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nang litum long ikji laki sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre ka son long ikji adim laki chingri berong dongkam mukam west karbiang long klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikta Arthur Bamboo Industry along Kardong Binya Adap Abirta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha birtang ton pen. Kedam tangar koi ni phai inkoira troxier ni karbeng long DC la pen bogajan SDO civil methanga sa hemalong perangkya mai kangni pon. Non kewang MP kiliga farman voter list mate final publication of photo electoral roll of Putak karbeng long DC la pen bogajan SDO civil pen methanga sa hemalong perangkya mai kangni pon. Bangso Perangkia Mailong, Karbiang Long DC, Modhumita Bhagwati Pen, Kepachini Pon Atenki, Dipu LAC La Pen, Harakat LAC, Hini LAC, Pangrumpet Pen, Lach Ketomra, Suri Plik Kebra Pora, Troxir Kebra Keban Awaters Long Ponlo. La Bangso Ang Bong Pen, Dipu LAC Ang Kangalong Kado Kave, Lach Hinira, Suri Sir Kebra, Haro Troxi Kebra, Nar Kebra Ketoman, Awaters Apai, Long Ponlo. La Pen Harakat LAC Ang Kangalong Kado Kave, Lak isira suri thom kebra troxira pharo hinira inkoira troxi anaphai longpon lupusi piklangpo kedam dang suri hinira inkoira hinian inkan phaikuni achiklo ni phai sirkep arni draft roll along kelongpon ateng pulote diphwele siang kangalong lak hinira suri trokner kebra ner kebra pharo phlira phlikebra isi lapen non final electoral roll along akimia phai lake suri kre sira pharo hini phlikebra hini Pangrumpet pen lak hinira suri sir kebra pharo troxi kebra nar kebra kithom anavotar saphai longpon lapen halapu haurakhat LAC ang kangalong kinamtang draft roll along kilongpon aphai lake lak isira suri thom kebra phora pharo troxi kebra troxir kebra hini lapen non final roll along akimia phai lake pharo phira thom kebra pho pangrumpet pen lak isira suri thom kebra troxira pharo hinira inkoira troxi anaphai longpon 2,09,683 और हावड़ाघाट LAC কাৰণে হল 1,37,227 টোটাল দুটা LAC মিলি হল 3,45,910 যেতিয়া আমি খসৰা পাবলিশ কৰিছিলো 9/11/2022 তেতিয়া এই টোটাল ফিগাৰটো আছিল 3,44,233 এতিয়া there is an increase of 1,677%. Actually, addition was 2,795. It was new voters addition was. Aru kintu deletion at the same time hoise kunba belegole gusi goise. Etaneke kisman amar deletion hoise. Ekini hoise 1,118 amar deletion hoise. So addition aru deletion milli amar eta thaki gol 1677. গরিকে টোটাল হেতু নহয় টোটাল ইম্পর্টেন্ট কথা হৈছে টোটাল ভোটার আমার এই দুটা LAC আমি কোয়া ধরনে এইখিনি বাঢ়িছে আৰু টোটাল হৈছে 3,45,910 তাৰপৰা আপোনালোকক যদি লাগে আমি মেল ফিমেল ৰেশিওটো দিব পাৰিম হালাপু bokajan SDO civil Anup Kumar Brahma ICS pen ke than ponalam arjupon atengke bokajan LAC ang kangalong kado kabe pangrum pet pen lakre phora Suri troxira pharo hinira sirkep anaphai longpon lo lapen kedamtang draft roll along ke longpon lake lakre phora suri phora pharo troknar kebra kre hinian longpon lo lapen non final roll along suri isira pharo ke thomra troxi kebra troxian voter sakimi nangbat pen kadokove pangrum pet pen lakre phora suri troxira pharo hinira sirkep anaphai longpon lo pusi ninje এই বাৰৰ পাছত
যিমানখিনি আমাৰ হল যোনটো ড্ৰাফট ৰল আছিলে 1,55,812 আছিলে তাৰ ভিতৰত আজি যেতিয়া আমি পাব্লিছ কৰাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ আমাৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে টোটেল ভোটাৰ্ছৰ সংখ্যা 1,57,209 তাৰ ভিতৰৰ মেলৰ সংখ্যাটো হৈছে 79,032 আৰু ফিমেলৰ সংখ্যাটো হৈছে 78,177 এই সংখ্যাটো বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিমানবোৰ ভোটাৰ্ছ আছে কোনো ধৰণৰ যদি হেল্প লাগে যিকোনো ধৰণৰ হেল্প যদি লাগে তেতিয়াহ'লে এটা ৱেব পৰ্টেল দিছে সেই ৱেব পৰ্টেলটো হৈছে www.voters.eci.gov.in News report long sudaringti Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live. Hawarara raphan kangthor ponji asong polote radasai ke claim ke dampia bang mesenangji. Lason polote hawarara tumsetame aning kang sam doji lapen kachengthora mo sitame ke baprang pon doji. Sonsi kedamtang arkoi ni phai inkoira trok themanarni langpher constituency ke parlo pup kasomari narentirang aro along Jamuna Star Club hin pen patir piponsi Saraswati Puja Mission pen ketalon pon. Bang solong Karbeng Autonomous Council Modhuram lek thetame chetong dun pen pup kasomari narentirang aro arara phan open stage pathua klam la pen mission atwar prabjin pen ki piponji phan radang no chechak pon. Bangso Saraswati Puja katalon along ajo apor lunka namalin setame pidoponsi Karbeng long chotkali asama hawarang bong nongnam ka chethangnai luntok bang Wiki Vikas lapen Lunsipo Samingti Bodho Be lapen Sumit Kiling alang litumpen labangso lunka namalin lunpen ajok radaphan ani perung bon Hawar ke hatpen harsing rongpi Karbi Anglong live Dipu pastorera hin pen patir piponsi ke damtang arkoi ni phai inkoira troksi pen ni thoma pharman ingdeng inkoira troksi dipu pastoret amai pi pangcheng tanglo Dipurong supi preaching station along kapadopon bangso ingdeng inkoira troksi DPA along pastorate chairman Mondulia sar mensing rong hang pensi chepahem phupon Pini pen bangso mai kapang cheng ponalong ke bangja sengkan mate ingdeng inkoira ner kep amai pi kapaman ponjia dimalong pen danglo sayang hor kepar puja tuma phan kangwai paduponsi pastorate angkang kedo an amonduli lepen preaching station pen nang kachetong dunji Mondulia sar pen danglo dikon lepen delegate satung nang palirenti Ani kang sampor phai trok apor pen arna maphan ki rokar choponahut pastorate chairman Mondulia sar mensing ronghang kachapahem phuponalong pastorate secretary senior deacon Uria Rongpi secretary junior deacon Horen Phangcho pendanglo longri pastor reverend Laltan Moy Karbianglong mission field secretary reverend K Lalthan Puyatum chetong dunsi arna maphan ki rokar chopadupon Lapen halapu rong supi PS secretary dikon Edwin terang pen ke than pona tengke bangso ingdeng ingkora troksi dipu pastorela mai pi pini pen arko ni phain kora sir cap ani an ni thoma pharman paman ponpo pini la ke dak mai pi abuha phan pini pen la bangso phong ingkora troksi bangdeng dipu pastorela mai pi pini dak rong supi PS along si do ponpo lasi pini apor itum delegates kedeng aja mek kadok kawis tami en ponpo lapen labang so mai pialong lake monduli lapen PS kadok kawi crazy si chetong ponpo ni thoma permana fansi labang so obhamate paswed mai pi do ponpo lasi kadok kawi diku paswed arlo kito an PS lapen monduli along kito an atum phasami nang le tuma phan kachuni ripedo ponlo on pen delegates pen apar setame members ke do ana to pidun pen labang so mai pi mission bang bichun thekja phansi nang lituma phansami kachuni ripon pedolo apen itum dak pia satum same on an pen tum jakong do an pen sin itum chisik ponlo kado kave delegates la pen dak keja obi la pen la kam anghor atum pen same tum pini bot hai baji bli pelutang te ame cheng Bangso mai pi along ke lang pen nang chetu dunra mai pi alir alon ke padu dun japhan secretary deacon Edwin terang pen ke pha padupon News report long sodaringti Karbi Anglong live Lakha inkoira pli deopani MSC constituency angkang lapen Rashtriya Sarva Shiksha Abhijan Bogajan block angkang
tarkong limjir LP school karbenglong life along birta ke paklang pen ajok misen ang the keklang kedam tang suri hini ra ingkora hini aningkan ke jut malom karbenglong life pen ka homri da mahut lang tu kiling arong along kedo tarkong limjir LP school a hema osomar loka charli jia phan ke rak thang pen ka phere mi me thek dam long si birta pangdak pilo athela bangso school ke kedam tang pharuk resir kebra trokner kebra troksi mate 1987 aningkan pen kikim kerang a school a hemlo non an ningkan thom kebra pho arta playing de phita ke mesen ke theklong ka vedera jo birta pangdak pipon de pen phi karbenglong autonomous council CEM dr tuliram ronghang la pen education board atu kamatha RD pipon si school a hemakimi pipon lo laso pena jo tarkong limjir LP school non lang mesen lo la pen hadara latum aning arong lapen kachoro alamta longpon karbianglong live kilang naman kardong pajirlo non nili nakahumri lake lakhain koi rapli deupani MSc constituency along ladak tarkong limjil LP school po long sinili dolo ladak nili 2021 aningkan nakahumri pen pini kachelar ke theklong pen ajok sinali tom phan labang so birta nili jasemet paklang ponlo athema birta long mate ili tum karbianglong live long labang so birta ke klang pen ajok sarkar don tame RDPC labang so school selampon lo athema hala so hodili ke wang hod bangke labang so school condition henopik ala chinghang rang la pen ban ke ban so kali la pen student to name kang ni thayan sa ve labang so school la pen ajok nili phan birta pisi nili na humri pisi ili tum karbianglong live long paklang pon lo labang so teng mesi karbianglong autonomous council kechari education department pen mate bukajan block pen lang chari dun si labang so hem kim rang panlo non ke mesen so ni theklong lo labang so hem nang thang pat paklang panlo la ka labang so tarkong limjir LP school ahem lo setamin non labangso tarkong limjir LP school along bang pharo sosia o somaratum lo charli bom lasi hini vet classroom ke chetang te potsi non room ni room thom school ha makenang sotlang lasi non education EM Richard tok bia phan puthot ka chuning ria lamta paklang ponthu bokajan penanan terang karbianglong live tang de pinya da berta bangke la panse kang tonik lo do me thak me kardom